Hello, tuni ku ke channel vezo si na bon vin lem na hi ki no vin tuni a hi Burma chungchang ana sei ki no hitin Burma te boy na hi achil hajing na lain hi chi aban ban cha in seyo a hi in adang ho anavenai lo ho chun ipj a hi chi Burma hon ki phin na hi an pat no ham ti ho na het lo wai le video lui ho chun na vet deu a hi in hi ta chu video lui ho ki velo wa hi chi bo ka mu en ti wai le ita aban bana na vet no mai le hi chi channel hi subscribe an ki bolin lang ako ma bell icon chu mi le chun video ahung ki upload chengle ita cho tha ahung ki bol chengle nanamu jing thei aban ban cha ita chu nan vet jing the he ti jong chu tu nia hi iga sei thei hin tin tu nia hi Burma movement hung ki pat dan hal chakhat le aban le Burma sunga tu chana hi ipp hunga I bola tu chana hi boina jing ke na lai ham ti chu in seidiu halkhat detail dewa in seidiu aban le EPP government in ki khel na anei ta am EPP lunggel ki khel na neyam ti ho chu in seido dewa hi in tu ni a hi ama sapena chu NLD ti chu democracy party ho hung ki phin na dan le ama hon an pat dan hi halkhat ga seileu han 8888 ti chu 1988 August tarik gate na pat na chu hi chi NLD hi hung ki pan a hi in NLD Democracy Party hi hi chi 1988 August tarik ge na chu an phu do wa hi in aban le tu chung ki phin na hi ga vekit lew hen 2222 a ticket novin hi chiwa hi ki phin na an pat kit no a hin hi cho hi iga ve nai le chun ama ho jong hin iza kai hi plan anagon to saw a hi ti jong chu iga het thei ding wa hal khat hi chi chu highlight ti chu kan sei hin tin aban le Burma te hin tu chunga hi ki phin na ta ki phin na nei wa hi ta in Burma si hi lawa gam chom choma Burmese ho Burma mi hon jong hi ta chu protest a bol wa UN office mai la aga chewa ki phin na anei wa hi in a hin la Malaysia a hi ta UN office maya ki phin na nei ho chu Malaysia police en anamanin hi chuwa chu check ana bol vai le mi khen khat hin heta chu residential tile visa hovel jong nei lowa heta Malaysia anamo loi jong hi ji chun he cho loi chu anaman khomin Malaysia police in anamat a hi in a hin la UN in heta chu hado oventi a chu ko na appearance bol phat na chu ama ho se hi jan he a chu Burma hlut ding in Burma Navy le Malaysia Navy ke ho to over jan ha a chu mi sang le somget le gup lang hi Malaysia patna Burma thungdinga jan ha a chu an thot do ta ve ti chu halkhat iga het ding wa kan sei masat hin tin aban le tu hin Burma army ho phat laudan Burma sipai ho phat laudan halkhat ga aseu hitin athil bol khiel ho tampi aumen tuni chana hi aung ki phong do hi aki kha jong thing lo mai the a hi a seidan wa chu izakai hi amao hin mizo si het sa lawai tai gu thima hi ama ho gamsung boy na hi solve bolding ti a chu ana gonu a hi in masang laya jong chu ga het theidinga kummasa langpe a hi chi democracy le military rule la kona hi election anabol ji lai wa jong chu hi chi democracy hin anajojing a hi chi anajojing la ya jong chu hi chi government hin anasu thip ji a hi ta chu ajo jo anasei ji wa mi pi hi anasu thip ji a hi in a hin la tu la ya hi technology asan to dung juya chu ama ho jong hin I macha abol thei ta lo a hi a thil khat bol asi a bol hen lang a pha a bol hi jong le ita chu ani chenga ki phong do chat chat a hi pha na chu tu chunga jong hi ga het thei dinga internet jong ana bon pi win light hon a san ge yaung a bon pi we ti jong chu ina sei ta win amasalang news ho a chu ina sei zo ta win hichi ipi bola internet hol light ho chan ge ya abon ham iti ai le news ken khat in asei be na a chu light a thi
kika ahu light an bonova internet an bon kika wa hu ichi government hin mi phalo ho agoiwa hita chu tear gas ai lowai le thalta ta ho hi api wa mi na tha deu mi na kapli deu mi khatna kapli ai le lak khat lak ni hita chu namu deu he ti chan ge ya hi news chom chom ma long chu thu anaki mu in hi chi je a chu phat ma sa protest ball ho anathat ho jong chu news in agin modana chu hi chi ho mi ho chu hiding dana ana seyo a hi in aban le mi phabep khat jong hi anamat do wa hi police ken khat hin ado vai le ke ho hi chitu banga hi e ki hire hi in ke police ta kai poiti hi police ken khat jong hin an mu phat na police 100% la 30% tabang hin tua hi anato ozong anga awai ta chu ina mo kit a hita ve ti jong chu iga het dengwa kan se hin tin aban le Burma sunga thil hung ho hi aha theza pen til hen I ha mu na pen chu Facebook a hi lo le internet ho hi a hi zengin hi je a chu hi chiwa hi Burma sunga news lui pen le news min thang pen e ho langa ga te ka dinga chu DD news ti hovel ai lawai le Doordarshan ti hovel to bang hi a hi in khoneu cha azong hi ta chu station ananeyu hi chi channel chu iphiam itile MRTV akitin MRTV hi amo dinga chu e hon Doordarshan iza to bangwa hi aza wa hi in MRTV hi alui pen jong a hi in aban le Burma sunga dinga jong min che pen channel khat TV hen la radio jong le hichilai hi ama hon aha za peno MRTV ki ti pen hi aha za peno hi in hichijong hi a Facebook page u tu zan hi a chu anaban pe ki tan a hi government hin ipg inam til hi chiwa ko na hi mizo sin information ala awa a hi lowai le mizo sin Burma thu chung chang ho update na a hi aneyo a hi in hi a chu Burma government in hichi MRTV Facebook page yong hi anaban pi ke no hi tai na ta san lo vai le na hon jo ana check lew chun hi chito banga hi link unavailable kiti a ki peding a hi ta in hi chiong chu Burma sepai ho phat lo dan khat a hi in a chaina ding in Burma government hin tu chunga jong hi UN in pressure pi a hi ta chu gam chom in hi ta chu request api uto agi uto ahile tu a hi alungialo neu chan khial no chu ipm iti aile election hi tha bolding ahi November 2020 election ana bol na wa jong chu 80% bang hi democracy in anazo a hi in ahin la 20% bo hi ama military rule in anazo a chu ichi election a chu nang hon cheating na bol ve ti a chu ichi election tha bolding he ti hi an sei ki no ven a hi le ichi wa hi UN komaung a sei a hi in UN in mi pi a het sa ile mi pi oi nom ta lo a hi ga he theiding a chu phat ma salanga jong chui tai ki phin na an nei jiu a hi in ahin la election tha bolding ti a hi mi pi hi anasu thip jiu a hi in ahin la tu chunga hi aphal ta lo hi mi pi hi nom momong ta lo wa ta chu election hi ki tha bol ta pon te tu chunga wang hi alu na khat inei te diu he ke o jong ne masanga to banga ki phina hai ta lo ding ka hi ve alu na khat om lo to ka ai chi election jong ki tha bol pon ting ki phin na jong king a pon te ti a chu hi chi ki phin na hi chil hajing na lai a hi ti yong chu iga het theiding wa tu ni ku ki channel la Burma chung chang halkhat update iga bol theinaw hi chi chan chui tan te ka ke pa e